Muri Kenya, perezida w'urukiko rw'ikirenga Martha Koome yemeje ko William Ruto ariwe perezida nyuma yo gutesha agaciro ikirego cya Raila Odinga. Odinga yanditse kuri Twitter ko yubaha umwanzuro w'urukiko ariko atabyemera cyane. Umuyobozi w'ibiro by'iteganyagihe muri Somalia, Gulaid Aritan, yavuze ko ibura ry'imvura y'igihe kirekire rizashyira abaturage bagera kuri miliyoni 20 mu bihe bikomeye by'inzara izugariza akarere. Staffan de Mistura, intumwe y'umuryango w'abibumbye ONU iri muri Algeria, ejo ku cyumweru yahuye na Brahim Ghali, umuyobozi w'umuryango uharanira ubwigenge. Uyu muryango ushyigikiwe na Algeria urashaka ko habaho igihugu cyigenga muri Sahara y'Uburengerazuba, ubutaka Maroc ivuga ko ari ubwayo. Ejo ku cyumweru abantu babiri barapfuye, abandi benshi barakomereka nyuma y'uko inzu y'amagorofa 7 itaruzura yaguye mu murwa mukuru Lagos, aho ni muri Nigeria. Abahinzi bo muri Tunisia bavuze ko barwana urugamba rw'amapfa batizeye gutsinda n'ikibazo cy'indwara zibasiye ibihingwa bititabwaho, aho muri ibi bihe ariho bakuraga umusaruro.